Ye adwuma ye no ene ne se adwuma ye hwehwe da potse ya ye betwetwa menne me gina ha kase ochina ye de beba na ya anya na ezimadi akohwie ne ho anamontuo ona yetu no meka bibi se yakobo ye mpanifo amane mennim mempese meka asem bi a achina na osi obegina ha na okase o budget ba bia na ye de ahyemu ana bibi sa menni sa atumi a metinga ka no but yen so ye wo Petroleum Hub no ye hwehwe ekwan a siampo benye sika no go percent man sha asientem sha asientem asana chairman kan no obia benya bibi aye na ya nso ni se adwuma ni ye ya betumetu aka bia sabe yabo bia no nti ye ne bank fo bi kra ebi nkomo pa se aban entiesie no hu wie ye kra po a na ke benya sika bi o ba bia because na nanom sabe wo mo amfo ni o mkube ni ade wo ho no ebi no matwan ache ye nimpa se bi no matwan ache ifi 2022 sa he ya bi am be bo asase ne so no ebi wo ho a am se on fa ne san kan na afu o nim se on pese o ko na chiri ho aka se onjai de wo ya nti ye nim e pese etua ade na ntem na so adwuma kase ete sei no aya na ahyase no uko no aba bebe eduru de ye wo ho ne wa resem se ya ben na mom me kase na nanim ulanim me be kase September 10th ana se we mbenya ya ahwe na sa amasa abre eba sabe mbe mamso ba ama mabetwa na nanom ntro nti mesremo me mat direct line but ye ho adwuma pa yenda ewula de onim akaya anamo ayetu tabia onim anamo ayetu ebi ho ho no ankasa no wafa phone wa frem penifo bi o bisa enti yetu ho anamo na eka bibi am say na de no so efamo de no pepe ko sika no ya se koduru takra de na aka se du Cape Coast na aka ya kasika no saa so enye meduru dwamro ha sei yeguso aye twetwe na ye pese ye bo modern ama beduru dwamro ha sei me am tie sei ene bo chairman ne madwuma fo no obia ne ade empire wo bo nsa ade ne nhyase wo ne mreso ade no nhyase wo ne mreso sabi nhyase bo wanya hu bia ndi na se wo kọ na se chiri kra no ye se ade no eye nana machi na mreso na hya ade ase a na akoye fefe ti misramo mumienya resem na mo bo empire mo fe mo ndi nso egu fom a mo fe bi egu fom na nanom minim sa mo bre metie ya gina mi krom me ya champem hene wo ho minim sa na ye ka na nanom nsam ma ye adwuma o mines minim sa na amanfo na nanom committee bia ma ko gi 50 million a che se wo mo ko gina hene o mu se o ma gi sika no o na nanom ye mo sika kakra bia na o mo nye yi me ma ha sei Emma emfa person Emma apart from amamre kwan so ensa ne sebe envelope na me hu se fia sanke 200 kwa na shebe ndure ayibia by amamre kwan so but sebe di pani a sa na tie de anya no kwa na e kato so na mu mfa so de ne ba una nanom na omanya bibia ye nti ha kakra no am sa nu ye kakra e wo ho no na local content say me boy chairman oni emra ye local content emra wo Ghana no na me di makotre pa especially mines for them na me di makotre pa because minim say me ye local content emra me share ma say o mines no management team 13 mra fu 12 me nkwana na me bibi na ewu yes na local content bi a ho even though me ka ho ba akopɛ no my say dot na me sim na me nkofo atweme bibi fo yi wo mo tweme wo da man na brofu so hwe kwan a mefa me kasa ahwe a asemi abeka bia o kan ma nkofo ana se o kan ma abrofu no enti local content ndi ye dimu papa se mre no so a kwan bia because ebeboa obi a se obi hwe obi ma na be ye adwuma na nipa no fi dwamora ha ya ne ka wo fom oti he ya enya fe na ofi nkran abampo abe haidan enti na se aduane ene no mebo ne ye kokofo obi fi nkran sika obetua no so de ma oba hema bi ma ofa oye the company bi a na no meba ne saade aya na no mamfo manimu mbegye
media for my monka because my experience is that and I know the omonim kojepe no matter as employers and employees na mo wo company so dey obi atumnya bi wo company bi na say bibi ni na company ni ya na ayama wa minimum hini bi a meduma efo no a free na ni kromo omko no so omko no adan a say na omaketua na che until they are no longer subject. Now it is the labor, employer and employee. Until we they make more, but a boy say na nanom ne domama for no. Mbe siesie mo se mre ne ba se company bi na wa no wa yes emrantie no so se ye dia de sua bi ba beto so ye be friend ko for se omumra ne ye ntiti omo ne mabu no mdom ho agim. Enso obetena hwa na efemre be so no yes ye probi mo aye bibisa training no wa anko bi na fi akwese ade na wakofo bi fi mpo me nka se diomra ha wakofo bi fi agran kwanta e di aba nti ye ndie local content ne yeti ase na ye chairman kan ono so oka obeka me sa obefre CEO ade na waye CEO ade na maduru he nti minim so obema na ye ni ndamase e obebe ye dru se question fufuro bi ba na madawro ma me ya